هاليلويا gloria لك مولاي هاليلويا يكون نفخر جزء كريستو نلقاكم أزاز أخوة مالتين وواوتشين الليلة هنكمل نتكلموا فوق السيكسيوني تعليم اللي بدينا دان الشهر فوق الأومين سبيريتوالي فوق الريفايفل كما منكم تشتيقوا ريفايفل كما منكم تريدوا ريفايفل كما منكم حتعملوا شي حاجة بيجان الريفايفل فيرا يجي بحالمات في البدو تدان الشهر ريفايفل محفنا فاتوري من بريت شي مخلص باش يكون فيرامنت ريفايفل يفسر النار تلا يولا الريفايفل النار يصير اكتر يحرق النار تلا امين ويحجج الريفايفل يجيب زيادة أومين فيقان ميراكلي هلسين او avversità dik l-aħħar biċċa ma rridux nisimgħu ma hija r-realtà. Meta Alla oġbu li ferrex il-Vanġelu mad-dinja kollha u għed minnhom li aħna nafu bih u naqraw bih u naqraw fuqu u nażaw bħala eżempju tal-fidi tagħna Pawlu li ġie f'Malta l-Apostlu. Ftakru li il-benefiċċji tas-sofferenzi tan-nar li Pawlu kellu jgħaddu minna huwa l-benefiċċju tas-salvazzjoni tiegħu. Għalhekk hemm affarijiet li nemmen li Alla jħalli jsiru, hemm affarijiet li d-damonju jagħmel, hemm affarijiet li Alla jkun ukoll qed inqal il-Knisja tiegħu u l-arusa tiegħu u bħalma smajna diġà kemm il-darba smajnija Ġesu mhux ġej għall-Knisja rieqda ma ġej għall-arusa mħeġġa u tbaqbaq bin-nar tal-Ispiritu Santu. Amen? ħares lej dak li huwa taħdejk qed jitkellem għalik jgħidlu, qed jitkellem għalik. Say to your neighbor, he's talking about you right now. Alleluja. Morru fi skrittura partikolari, morru fi ktib tal-Levitiku, kapitlu 6. Dan huwa ktieb Halleluja li fl-esperjenza tiegħi il-ktieb tal-Levitiku ma tantx huwa xi ktieb li ħafna Kristjani jfittxuh biex jaqrawh għaliex fih ħafna teoloġija, ħanidu hekk. Fih ħafna teoloġija, fih ħafna laħam li waħdu għandek bżonn l-istudju parallel tiegħu speċjalment iktib tal-Lut. Halleluja. Imma bl-Ingliż il-ktib ta' Levitiku kapitlu 6 vers 13. Tajtek kara. The fire shall ever be burning upon the altar. It shall never go out. Imma bil-Malti ma jgħidx. Jgħid ħaġa oħra. Għax l-iskrittura mhix l-istess eżatt bħala numri qed nitkellmu bħala versi. L-iskrittura tgħid hawnhekk Alla tgħid lill-poplu tiegħu li n-nar Alla, n-nar tiegħu iridu jkompli jibqa' jħeġġeġ jaqbad kontinwament fuq l-artal. Għal dawk ma jafux għal xi qed jitkellem fit-Testament il-Qadim meta Alla bena għallhom biex jibnu t-tempju kien qabad is-saċerdoti biex kontinwament in-nar fuq l-artal qatt
ma jiqaf jaqbad. Li jkun hemm in-nar jaqbad kontinwu lejlu nar u li jridu joqogħdu attenti biex ma jħallux in-nar jintefa' jew ibatti. Intom qed tindunaw li l-Ispirtu tal-Alla titkellem b'mod profetiku bħalissa? Aħna nafu mill-lat profetiku u bibliku l-artal illum huwa qalbek. L-altar huwa l-Knisja. L-altar f'din il-Knisja, l-altar huwa dan l-altar f'din il-Knisja. U l-mulejri li n-nar tiegħu ma jaqafx jaqbad fil-ħajja tiegħek, fil-familja tiegħek. Waħdu in-nar jintefa'. Tifmuha? L-Iskrittura tgħidlek fi ktieb tal-Lut kapitlu 8 u kapitlu 10 tgħidlek li dak li sar fit-Testament il-Qadim sar bħala eżempju għalina u bħala dell għalina li aħna ngħixu fid-dawl. Tifmu? Aħna nitkellmu fuq revival. Għandkom ideja jekk verament iseħħ dan it-tip ta' revival li Alla jrid iġi fuq din id-dinja, fuq din il-Knisja, fuq ġodan il-pajjiż, kif jista' jidher. Fit-Testament il-Qadim meta kienu jieħdu ħsieb in-nar fuq l-artal, kienu jridu jqattaw it-skok. Kienu jrid isir ħafna sagrifiċċju. Fit-Testament il-Qadim trid kontinwament tfawwar iż-żejt, kontinwu. Trid tkun kontinwament toqgħod attent li dan in-nar ma jbattix. Dik hija l-ħajja tiegħi u tiegħek. Li n-nar tiegħek Alla tgħidlek ma jridx li n-nar tiegħek jibatti. U fid-dinja għandek turruna affarijiet ta' distrazzjonijiet biex iġeluk tinsa iżomm in-nar ibaqbaq. Fil-Bibja kollox jibda min-nar. Kont taf int li kollox jibda min-nar? Alla huwa dawl. Imma l-kelma dawl fil-Bibja huwa nar, tafu? Dak li jipprovdinna aħna ngħixu bid-dawl tax-xemx. Aħna nsejħulu dawl. Imma x'qed jagħti kontinwa nar. Aħna msejħin ikunu d-dawl tad-dinja. Ta' xi tfisser li inti tkun nar. Għalhekk meta aħna ngħidu dawl, qed ngħidu nar. Alla huwa nar erriedi. Hekk tgħid l-Iskrittura. Morru fit-tip ta' Lut, kapitlu 1. Lut, kapitlu 1. Spiritu qaddis, nar qaddis. Tkellem. Aħra u eqred. Bin-nar qaddis tiegħek. Dak kollu li mhux ġej minnek, mulej. Ħanidikom aħwa, isimgħuni moħħkom hawn. Fil-kunċett ludi, aħna bħala nies dak li jgħidulhom Western people tal-punent, aħna naħsbu beginning and end. From point A to point B. Il-mentalità ludija hija point A, point B. As it was in the beginning, so it shall be at the end. Bħalma kien fil-bidu. Jekk il-kreazzjoni kollha bdiet bin-nar, għadha biex ħad ispiċċa.
بالنار. issa hemm nar li jaqqirdek u hemm nar li jirpurifikak u jagħmlek inatfek u jagħmlek tiddi bħal Alla. Alla li huwa nar. Alla li huwa nar. Fi Ktieb tal-Lut kapitlu 1 vers 7. L-anġli tiegħu jgħid l-anġli tiegħu jagħmilhom irjieħ spiritu jfisser u l-qaddejja tiegħu ilsna tan-nar. Issa di tista' tfissirha b'żewġ modi. Anġli huma magħmula minn nar u huma nar. U mhux l-ewwel darba li anke l-Bibja tiddeskrivi l-anġli bħala nar. L-anġli huma dawl. Ma mhux dawl bħal ma naħsbu aħna, dawl tal-batri, dawl tan-nar. Però wkoll hawnhekk jgħid li l-qaddejja tiegħu ilsna tan-nar. Issa, l-Iskrittura tgħid fis-Salmi 107 vers 20 li huma wkoll qaddejja tan-nar. Però anka int Alla għamlek qaddej tan-nar. Inti u jiena suppost fid-dinja spirituali li ku kanna inneħħu dan il-velu naturali kieku hawnhekk illum qed nara x'ma ta' fjammi jaqbdu. U min mhux qed jaqbad inkun naf verament min qed jimxi mal-mulej u mhux. Min vera huwa mħeġġeġ bin-nar Alla u min mhuwiex. Issa moħħkom hawn. Id-demonju jibża min-nar Alla. Jitturmentah. Issa hekk id-demonju li jara kontinwament fir-realm spirituali. Lilek jarak ma tarakx taqbad, inti ssir kandidat li jista' jmissek u joppressak. Taqbad bin-nar. Infatti mhux l-ewwel darba li ġieli jiena meta nitkellem u meta nkun nipritkaw ġieli meta ġieli rajna nies inħallsu mix-xaten, jiġi jgħiduli wara jgħiduli pastor min ħalqek beda joħroġ in-nar. Ovvjament jien fin-natural ma rajtx nar għax kieku jġibu l-pajarin. Ma fir-realm spirituali, meta l-għajnejn jinfetħu għal-realm spirituali, jaraw nar ħireġ. Anka l-Iskrittura tgħidlek li l-kelma hija bħal nar. Kollox jibda bin-nar u jispiċċa bin-nar, għax kollox jiġi purifikat bin-nar. U kollox il-kreazzjoni kollha ħarġet minn Alla. Infatti anka l-anġli ġew ikkreati fin-nar. Gloria al-Mulej. Mhux tab xejn meta xi ħadd jgħidlek brother or sister you're on fire. Kun infaħħar Ġesu Kristu jekk huwa vera. Għax hekk suppost imsejjaħ int. M'għandekx tip ta' sejħa oħra. M'hemmx second type of citizens fis-saltna, ċittadini second level, livelli sekondi. In-nies li huma jbabqu biż-żejt u l-lampa imlewa biż-żejt li tkellimna fuqha daħħar darba, il-lampa x'tagħti? Id-dawl. U d-dawl x'jagħti x'minn xejn ġej? min-nar. Alla tiegħid lill poplu tiegħu bħalissa f'dan l-istaġun, irrid il-poplu tiegħi kontinwament jaqbad bin-nar. Għal dawk li intom qatt ma esperjenzajtu il-mamudija tal-Ispiritu Santu, daw l-iskatturi ta' fuqhom bl-oment ta' ġewut minnkom, Fratti tal-Apostli kapitlu 2, f'Pentekost x'niżel. Aħna għandna s-simbolu tal-ħuta, u ġieli ġewut minnkom tagħmluha fuq il-karozza, it's okay. Ma fiha xejn. Imma ma kien hemm simbolu ta' ħuta fuq rashom meta niżel l-Ispiritu Santu. Ġie simbolu ta' ilsna ta' nar. Waħda mill-affarijiet li l-mulej jagħmel fik meta verament inti dduq il-Ġesu Kristu u l-Ispiritu Santu, waħda mill-affarijiet li l-ewwel ma jagħmel huwa iqaddislek il-sinek. Il-sinek jinbidel. Għalhekk ħafna mill-Kristjani ma sfortunatament jmissjawha di, imma għalhekk inti u moħħok hemm ismani bit-tletti bwidniet, 1, 2, 3. Tittoqgħod attent
x'tistqar minn fommok, anka ċajta. Mhux qed ngħidlek tiċċajtax. Imma tgħid xi ħmerija tgħidu le ma biex niċċajta ta'. Ix-xetan ma ħadix ċajta ta', ħadha bħala dikjarazzjoni. U dak il-ħin jabbelek tgħid I repent right now, nindem u lejn, skużani ħfilli tal dak il-parola fil-word. Inħassara u nikkanċella. Għaliex il-kliem jikkrejaw, kull kelma tikkreja. Jekk ma jikkreja xejn fiżikament, jikkreja immaġinazzjonijiet fik. U ħsibijiet fik. U modi kif taħseb fik li ħajkondizjonalek ħajtek. Amen? F'Pentekoste, Alla beda wellet mill-ġdid il-Knisja bin-nar. Il-ministri tiegħu Alla isejħilhom għaddejja tan-nar. Halleluja. Fl-Iskrittura, Ġud kapitlu 1, vers 7 u vers 23, Bibja tgħidlek li Alla ħajqret kollox bil-ġudizzju tan-nar. Apparti dawk li huma diġà nar. Apparti dawk li diġà huma nar. Għaliex interessanti fil-Bibja titkellem at-tlies mill-inqas żewġ tipi ta' nar. In-nar li Alla ħajqret l-elementi kollha tad-dinja. Inta d-dinja u tas-salfna. Inti mwilet minn hawn isfel jew minn fuq. Wow. Amen. Però per eżempju, meta Alla der lil Mosè f'siġra taqbad. Kif dik is-siġra ma ġietx distrutta? Ħanilkom moħħkom ara ġejja rivelazzjoni. Fl-Iskrittura, Ġesu jsejjaħ lili u lilek siġar. Għandek Mattew 3, vers 10, fejn Ġesu qed jitkellem mal-Farizej. Luqa kapitlu 3, vers 9, fejn jgħidilhom li l-mulejja tifittex il-frott fuq is-siġar tiegħu u fejn ma jsibx frott dik is-siġra x'jagħmilha. Aċċetta. Amen. Alla jikkompara lili u lilek ma' siġar. Li jrid fina jsib il-frott. L-Ispiritu Santu huwa nar. In-nar li niżel f'dik is-siġra, il-Bibja tgħidlu l-anġu tal-mulej. Li by the way, għal dawk li jistudjaw it-teoloġija, l-anġu tal-mulej fit-Testament il-Qadim huwa Kristu llum. Fl-Apokalissi kapitlu 1, Ġesu jidher bajnejh ħirġin f'jamma nar. Halleluja. Jiena naħseb ħafna li qed jistennew il-miġġa ta' Ġesu, jaħsbu naf xi ġejjin ħajmorru fuq xi ajruplani, komdu. Dakinhar ħadd idher l-sema mimlija nar. Ġesu nnifsu, l-anġli, l-eżerċiti kollha miegħu. U minn sema u minn ġo fuq id-dinja taf xi jaraw tiela fjammi tanna. Jina inti qabel il-ġenerazzjoni li naraw għadi. Inħobb ngħid frażi hekk jiena, nħobb ngħid hekk ara. You either burn with fire for God now, or you either be burning with fire without God later. Jew issir fjamma nar bin-nar tal-lissa, jew nkella xorta ħad inqered fin-nar tal-iktar tard. Għalhekk inħeġġek il-lejla biex inti tarbel jina u inti narbel li nfusna għalix li Alla ġej, Ġesu ġej għal-Knisja mimlija nar. Alla ġej għal-Knisja tbaqbaq biż-żejt tal-Ispiritu Santu. Fil-ktib, fil-Bibja kollha pratikament,
minn Genesis l-Apokalissi. Hija interessanti li l-mulej meta wellet il-Knisja f'Pentekoste wellida bin-nar. Issa isimgħuha. Morru aqrawhom għax bdew passaġġi sħaħ. Dan l-erba li għaddew għamilt messaġġ jiena fuq talb perikolus. Ħanerġa' nitkellem fuq għadu. Talb perikolus. In-nies li kienu talla vera meta ġin nar fuqhom ma qeridhomx, saru jiddu. In-nies li ma kienux talla qatilhom. Ananija u Safira ma kienux talla. Inti tista' tiġi l-Knisja. Xogħol minnkom qed inħoss qed nisħajkom tgħid m'għax biża dal-messaġġ. Le, hija isimgħuni. Mhux is-sebża, ibżejjek Ġesu ġi u jħallik hawn. Il-raġel talla, l-mara talla ġenwini, xogħol għandha f'xinu jippreparak. Mux li jisir popolari. U miskin jien u bħali li jekk aħna ma nipprepar mill-ponti devastati għaj wara kollox tagħmel inti bjeda kaffariet tiegħek, imma jien qed nippreparak. U ħadd ma jista' jgħid jiena kont niġi River of Love u ma kontx ippreparat. Ħadd ma jista' jgħidha, sew dawk li hawn preżenti u dawk kollu telqu. Li tfisser responsabilità hija ħafna kbar fuq rasek. Imma għal dawk li jkunu ħunġiġanar, il-barka tal-Alla tkun akbar ukoll fuq rasek. Issa jiena l-ewwel tkellim fuq xi ħaġa rigward mart, mewt, saħtiet li jiġu kollha mid-demonju. Fit-Testament il-Qadim u anke fit-Testament il-Ġdid, biex inti l-iskrittura li ħafna Kristjani jafuha bl-amment, Romani 12 versi 2, xtajdlek, offru lilkom infuskom sagrifiċċju ħaj. Kull sagrifiċċju għalkemm inti minn ċertu lat ħaj, però toffri lek nifsek bħala sagrifiċċju li inti mitt għalik nifsek. Meta isimgħuni ħa. Bħal met qabel ħanerġa' ngħid issa. Il-mart ma jaqbadx ma sagrifiċċju mejjed. Is-saħtiet ma jaqbdux ma sagrifiċċju mejjed. Il-saħtiet, il-mart, id-dnub jiddomina biss dak li għadu ħaj. U dak li għadu ħaj għalih innifsu jkollu jmut. Ma dak li jmut għalih innifsu jesperjenza l-ħajja. U dan tibda minn deċiżjoni imma wkoll huwa proċess. Fil-atti tal-Apostli 2, meta ġi Pentekoste, l-Iskrittura tarina bl-aktar mod ċar li l-koll irċievu, isimgħuni, l-istess nar. 120. L-istess nar, l-istess qawwa, l-istess Spiritu Santu. Jekk inti rċivejt l-Spiritu Santu, il-mamudija tal-Spiritu Santu, inti rċivejt nar. ħanejt xi ħaġa li ħanġija l-bosta pentekostali jkunu nervużi bħalissa. Tinnejdilkom fi ġitalim dawk 30 sena pentekostali karizmatiku li hawn nies li l-lingwi qabduhom għax imitaw il xi ħadd jitkellem. Għod attent. Smajt Kristjani fejn jaqbdu l xi ħadd jgħidlok irrepeti warajja u jgħid borok kossita la u jibdew jagħmlu bħalhom. That is not baptism of the Holy Spirit. That you are faking the things that are holy to God. Flimma passaġġ fil-Bibja tara ġaħat murjajt imita lili. Jara, nitkellem inti titkellem bħali. Dak mhux mamodija tal-Ispiritu Santu, ta' mamodija tal-Ispiritu Santu ħanelek meta ġiddi tibda taqbad f'ħuġġiġa nar. Il-mamodija tal-Ispiritu Santu hija l-kulħadd. Jekk inti għadek qatt ma rċevejta, illum ħadd irċevija. Illum jekk inti qatt ma rċevejt il-mamudija ġenwinament tal-Ispiritu Santu, irċivija llum. Irċievi n-nar tal-Ispiritu Santu. U x'jagħmel l-ewwel ħaġa ma jagħmel jiġi tant qawwa fuqek li tibda jitkellem bil-sna tan-nar. Amen?
U meta inti tersaq lej il-mulej biex jagħmdek fin-nar, hemm ċertu kwalifikazzjonijiet. Number one, tkun imwieled minn ġdid. Ġifieri, trid tkun verament, ġenwinament tajt ħajtek il-Kristu. Trid tkun verament, mhux qed ngħidlek li inti perfett ħadd. Ma jeżisti ħadd fid-dinja perfett. Imma jeżistu bosta qaddisa. Perfett ma jeżisti ħadd. Imma bosta qaddisa jeżistu. Xi tfisser? Bosta nies fid-dinja jeżistu li taw ħajjithom lejn Kristu u ddedikaw ħajthom lil Ġesu u verament jgħixu konxjament għal Kristu. Dawk qaddisa. Ma jfissirx li huma perfetti. Ġesu qed ifittex li jqaddes il-Knisja biex jammidha bin-nar. Meta fl-Atti tal-Apostoli kapitlu 2 ġie l-Ispiritu Santu u ntlew kollha bl-ilsna tan-nar u bl-Ispiritu Santu bdew jitkellmu bil-ilsna ġodda, daw ma kinux qed jaraw television u laqqas God TV u laqqas ħabbejtek. U dawk huma tajbin dawk li taru. Kienu qed jitolbu, kienu bil-ġuħ qed jistennew xi ħaġa kbar ġejja. Jiena nemmen li l-Knisja bħalissa qiegħda, River of Love, u bosta knisja oħra bħalissa qegħdin qed jistennew xi ħaġa kbar ġejja. Aw xi ħadd qed jistenna xi ħaġa kbar ġejja. Halleluja. Halleluja. Gloria lilek mulej! Gloria lilek Reta Rei! I am expecting something glorious and much bigger than we've ever seen before. Hallelujah. Amen. Imma ħanejdilkom dan il-punti, l-lum ma tantx għandhom ngħid, għax illum ħatgħidu intom. Għax bosta minnkom il-lejla timtlew bid-qawwa tal-Ispiritu Santu bin-nar. U ħatgħidu. Isimgħu daw il-punti malajr. Number 1. Hunger. Ġuħ. Ħafna Kristjani ma jiġux knisja mhux għax ma jemnux Ġesu. Ma baqgħux bil-ġuħ. Ma baqgħux jattendu in-nar. Ma baqgħux jitfgħu il-ħatab. Ma baqgħux jitolbu. Ma baqgħux jaqraw il-kelma, ma baqgħux jixxirku. Le nemmen f'Ġesu ma tlift in-nar. Tlift in-nar. Ħafna Kristjani mhumiex lesti għal miġġa ta' Ġesu. U ngħidha bil-biża' Alla fuq ħajti. Ħafna Kristjani mhux ħajnħatfu. Int ħatinħataf? Qed tgħix ħajja konxja għalmenu konxju? Tgħid konxju li Kristu jarak f'kollox, kull ħaġa li tagħmel jarak, kull ħaġa li taħseb jarak. Mhux tagħmel għax tista' tagħmel affarijiet tajbin barra, imma ġewwa imħasser. Aw Kristjani minn barra jagħmlu l-affarijiet jidru tajba, imma minn ġewwa mħassra. U Alla dak qed jiġġudika. Hunger. Għandek ġuħ? Vera tixxenna għall affarijiet Alla? Tfittex għall affarijiet Alla kull jum! Mhux il-ħadd jew is-sibt jew l-erba' filgħaġija. 2. Kollha jibdew bil-age daw bl-Ingliż. Humble. Umiltà. Tkun umli. Ħanejdilkom eżiż aħwa Kristjani, kollha kemm inkom inklużin, kollha kemm aħna. Għal dak li nippitkadilkom jottalija. Ħafna mill-Kristjani għandhom problema ta' umiltà, ta' nuqqas ta' umiltà. Darba qed frażi jiena taħt l-esperjenza tal-Ispiritu Santu kont Ċipru. Il-problema fil-Kristjaniżmu huwa kulħadd għandu raġun.
kulħadd għandu raġun. Everybody is right. Obviously, in the sight of God, not everybody is right. Ma meta tara is-sitwazzjoni u l-kondizzjoni tal-Knisja ta' Kristu madwar id-dinja inkluż Malta, every church leader, kull knisja, kull leader ta' knisja, kull pastor, kull apostlu u profeta, kollha jaħsbu we're all right. Inkluż jien. Fejn l-umiltà? Fejn jekk kien żbaljajt? Fejn umiljajt ruħek u ammettejt li żbaljajt? Mux għetnejlek mort xandara fuq il-Facebook. Number one, fuq il-Facebook ktar ħajtuk u jisawtuk. U sawa mlulek għax indek l-fadun ma tifaxħonx fuq il-Facebook. Dawk affarijiet bejnek u bejn Alla, ma minn żbaljajt tiskuża ruħek. Period. Għaliex, jekk inti ħantikom eżempju xi tfisser qudiem Alla. Il-kelma tindem mhux just feel sorry. Ħafna jaħsbu tindem tfisser I feel sorry. Tindem tfisser li titterġa' tbiddel fehmtek u titterġa' tirranġa dak li kissirt. Inti tagħmlu dan. U nurri tgħid imma xi għamlet hekk, jew għax hu għamlek, u għax għamlu lek huma. Alla mhux fuq hekk ħajstaqsik u ħajżommok kontabbli. Alla fuq l-għamel int, tagħmel int ħajżommok kontabbli. Allura ħafna jmorru qudiem Alla, forgive me Lord, u jrid jaħfillek. Imma jekk inti pereżempju sraq xi ħaġa, forgive me nieqaf jew forgive me urod lura. Jekk jiena weġġajt il-loħt jew il-ħija, mhux mulej biss aħfilli, irid ngħid il-ħija u aħfilli. U jekk jiena u dejjem mhux ħajħdu pjaċir ħafna Kristjani bija. Ma dak ifisser il-ġudizzju tal-Alla jaħraq fik u jaqbillek tiddilhem jew issa. Jekk inti ħammixt il-ħuk, mhux il-ħuk biex tmur tgħidlu sorri, ma minn ħammixtuk. Inti x taħseb li revival ħajkun? Revival mhux għax ikonna xi festa u xi ħadd joqgħod idur mal-Knisja joqgħod jiġri l-ewwel emta u jisfen. Jiena żefin professjonista, qatt ma kont f'revival meta kont żefin. Ma fija xejn li tisfen għal mulej. Ma fija xejn li tisfen u tuħu pjaċir basta ma tidnimx. Imma dak mhux revival. Revival, ħanel xi tfisser revival. Immaġina lilek innifsek Shadrach, Meshach u Abednego. U minn flok qed tiġi konsmat u distrutt, qed tirringrazzja l-Alla għax in-nar li tafawk fih ma jistax jaffettwak, għax in-nar li hemm ġo fik huwa ħafna iktar jaħraq minn nar li hemm barra fik. Ħanidilkom ħaġa. Ħanejt kelma jibsa. Tagħmel xejn konxjament biex tweġġa' l-Knisja. Għax irdek Alla mhux id-demonju. Mhux qed ngħidlek żbalji, kemm il-darbet ta' dal-aħħar xahar. Żball jista' jagħmlu kulħadd. Ma la tagħmel xi ħaġa biex inti tweġġa' lill-arusa ta' Kristu. Hija ta' twerwir. Tagħmel xejn. Mur isma' l-messaġġ tiegħi l-erba' jekk jista' jkun anke lejla qabel ma torqod il-lejla. Umli, mela, ġuħ, ħange. Tu, umilta! Kun umli! Mem lebda tnub li Alla mux las li jaħfillek. Xlif dak li inti bis ħossa gburi imintix les li tametti. U xinu? Fej zbaljajt, mulla jizbaljajt. Aħfilli. U jak zbaljajt ma' persona, murajt dik il-persona aħfilli. Zbaljajt miegħu, zbaljajt magħha. That's it. And you're covered. 3. Holy. Xi tfisser holy? Holy tfisser
إذا إنه تاو كل متى الله يطفى النار تيو كل حاجة سواء أنك بيتش آمارة في التسمية القديم كلا تيجي كونساكراتا جفيري سيت بارت أنك كوا زيت اللي تكون زيت كونساكرات سيت بارت أنك كيا فياما تيلا تكون تيلا كونساكراتا أنك كيا بورتيرا تكون بورتيرا كونساكراتا أنك يكونوا فلوس offerti ودجبي dawk huma konsagrati għal Alla u għall-użu tal-Vanġell. Amen? Biflusek sa ċertu punt, mhux totalment, sa ċertu punt, biflusek għammel trid. Biflus Alla ma tistax għammel trid. U għal dawk li veru ma' Alla, id-deċma u l-offerta hija Alla mhux tiegħek. What a 10. That's all I can say. What a 10. Dak tfisser holy. Dik tfisser holy. Mela hungry, mġewwa għal Alla, 2 umli, 3 set apart, holy, jien imqaddes jiena is-separat għal Alla. Ma tistax inti tkun kompletament kontinwament tikol mill-mejda tad-dinja tad-demoni u mbagħad tmur tikol mill-mejda tal-mulej. U tippretendi n-nar tal-Alla. Irringrazzja l-Alla li n-nar tal-Alla ma niżilx fuqek għax qabli kien joqtlob. 4 fir-realm spirituali you have to be hot. Fir-realm spirituali you have to tkun taħraq. Taħraq għal-Alla. Kollok il-ħrara tan-nar taqbad ix-xewqa li inti kontinwament titfa' il-ħatab ħalli n-nar ikompli jaqbad. Amen. Meta jiena u inti ngħixu hekk nesperjenzaw l-libertà. Mhux biss għalik, ma libertà biex ukoll teħles il-ħadd ieħor. Amen. Illum il-mulej qed ikellem il-Knisja tiegħu River of Love daw kollha li qed jisimgħu. In-nar talla jgħid il-mulej irridu jkompli jaqbad u qatt ma jintefa'. Levitiku 6:13. Qalbek irrida l-altar tiegħi fejn nar tiegħi kontinwament jaqbad. Inti il-qaddej tiegħi, il-ministru tiegħi irrida kompli taqbad. Dawn huma messaġġi li ġelluk tidħol f'qoxortok. Dawn huma messaġġi li lili u lilek ħajamluna denji li nġorru n-nar tal-Alla. Aħwa, id-demonji jitwerru minn nar tal-Alla. N-nar tal-Alla jqered il-mart. Saħtiet mamulijiet jinqered bin-nar tal-Alla. Jekk inti ħanejdikom ħaġa, ħanejda profetikament. Jekk bniedem jipprova jagħmillek mamul u l-mamul isibek taqbad ħuġġiġa il-mamul ifurmur fuq u jaqridlu ħajtu u daru. Għodu attenti. Meta nies fit-Testament qegħdin provaw jsaħħtu l-poplu tal-Alla, is-saħħta ġiet fuq. I believe we are in a different season. We're in the season of fire. Alla tippurifika l-qlub. Qed ifittex qlub umli. Qlub bil-ġuħ. Qlub li jridu iktar. U meta ngħidu Lord I want more, I mean it. I'm ready to do the sacrifice. Laqsina mis-sagrifiċċju. Ħalli lill-Alla
u l-realm ta' dlamijiet jiena nkun qed nagħti prova li jiena I mean business. I mean it. Amen aħwa? Meta l-Iskrittura tgħidlek li Ġesu jgħid, araw jiena tgħidkom seta u qawwa biex tkeċċu x-xjaten, tfejqu l-morna, biex tikkalpestaw fuq l-sriep u l-iskorpjuni u fuq l-qawwa kollha tal-għadu u l-ebda ħsara ma jagħmlulkom għaliex id-demonji ma jistax imissek. Il-mart ma jistax jaħkmek. Id-dnub ma jistax jiddominak iktar. Infatti, jekk inti tkun verament ħoġġiġenar, laqqas jattirak iktar id-dnub. Laqqas tħossok ġibda liħ, ma ntix kemm inni kemm qed nimmissjaħ dak is-sigarru, kemm qed nimmissjaħ dak id-drink, laqqas x'timmissja dimissja. X'timmissja. Listen, boys and girls. We live in a different realm. We live a different reality. That's why the people of this world will and cannot understand you. So they feel nervous around you. Peress li jina u inti ngħixu f'realtà differenti, peress li jina u inti ngħixu f'realm differenti, id-dinja ma tistax tifmek. Id-dinja mhux ħa tifmek. Ma d-dinja tifhem nar sa ċertu punt. Għax m'hemmx tfiham, in-nar jispjega waħdu. Lejla ħanajdilkom iġġibu l-Isaac ta'kom. X'inhu l-Isaac tiegħek? Dak l-iktar ħaġa li tħobb. Xi wħud minnkom huwa l-flus. Xi wħud minnkom huwa l-hobby. Xi wħud minnkom hija l-karriera. Xi wħud minnek jinnaf xi job. Il-business. Itfaw fuq l-artal. Intefa' stess fuq l-artal. Ħalli Alla jarak denju dal-Kristjani biss, mhux għad-dinja. Għal-Kristjani tibda bil-bidu minn ġdid, billi titwiled minn ġdid l-ewwel. Imma jekk inti m'intix Kristjana, dak qatt ma jkellek inkontru ma' Kristu, il-lejla jgħidlek din hija l-opportunità tiegħek biex inti jkollok inkontru ma' Ġesu Kristu, titwiled minn ġdid u l-istess il-lejla tista' tiġi ssir ħoġġiġenar. Fl-Atti tal-Apostoli kien hemm 3000 ruħ li twildu minn ġdid u daqu n-nar talla instantanjament kollha huma. Fl-Atti tal-Apostoli kapitlu 10 l-istess. Lejla insa il-lob. Qed inkun ġenwinament sinċir serju magħkom. U naf li ħafna li mhux qegħdin hawnhekk, jalla tisimgħu. Jalla tisimgħu. Il-Knisja tal-Atti tal-Apostli ma kienx bħal Knisja b'mod ġenerali tal-lum. Jiżżufjattaw bil-Knisja. In-nisa d-dinja kienu jibżgħu mill-Knisja. Ejdi li ma nista d-dinja jibżgħu mill-Knisja llum. Anzi, gruppi liberali ta' perverżjonijiet ta' kull tip jiftaħru li l-Knisja ma qalet xejn fuq ċertu issues. Tant qaddisa l-Alla! Fejn għall-Knisja? Fejn għall-Knisja? Għaw il-Knisja ma nafx.
Let your fire burn in us. كل تبشر راسه. Burn in me. هاليلويا. كل ليلة عادك محكوم من ذنوب. وشنو؟ أنا هنعمل شنو ذنوب؟ هنعمل لك فاشلي. داك اللي ما تستاش تماجنا الجسو يعمل. الجهود سيجارات، دروغا، تستا تماجنا الجسو يبيب؟ يهو دروغا. الجهود يفورنيكا ويعمل السس مع الجيرل فريند يوم مع البوي فريند يوم مع اثنين. تستا تماجنا الجسو يعمل داك. الجهود اللي يمروا أنت يلعبوا بالويجا بورد يمروا أنت الشورتي. تستا تماجنا الجسو يعمل داك عشان تتمثليله. نقص مغفرة. offense في قلبي. تماجنا الجسو هيك؟ ناي كونترا هي أو كونترا أختي. ونشمبل الناس بيش نخدرهم ونفلنهم كونترا ديو. تستا تماجنا الجسو يعملك. يو تريد النار قديس تلا يقردك. كيف حنكون قديسين مقدس السبارات وكونساجرات على الله ونكمل نعمل دولة فريد لي الله الله. كم هندوم نجوستيفيكا لنا بوجود ولا يفهمني. متى البروفيت التي يدو لجسد الوجه a parte li tista' tmur inxin kwalinkwa li Alla. Kemm għandhom niġġustifika. Kemm għandhom niktuħ l-Ispirtu tal-Alla. U tħares lejja anke jekk qed tara fuq YouTube int. U nuk li tgħid int qed titkellem. Dak jara Alla mhux int. Inti kontabbli mal-kelma mhux mal-pininem. Xem f'qalbi int ma tafx. بحال ما ين ما نفشم في قلبك مالا ياف كلش. الليلة كوشحات هي الباستر كل بزون نسمع دين الكلمة باش نقوم الرقدة تيعي سبيريتوالي. كوشحات اونستامنت هي دي. امين. الليلة حنتيكم opportunità biex tiġru hawnhekk qudiem dal-artal. Fil-Bibja l-artal tan-nar. Ħantikom opportunità iġri qudiem l-artal. Jekk inti verament ju mulej jiena rrid dan in-nar. Iġru hawnhekk qudiem lejn mulej iġru. Iġru. Inkluż jien. Iġri. اجروا هاليلويا. نزواركم تايكم قدام المولاي. تكلم مع المولاي من قلبك. Burn in me, Lord. Burn in me, Lord. Jesus. Burn in me. Burn in me with your fire. Holy Spirit, take over. Take over, Spirit of the living God. Għal dawk li intom tixtiequ l-Ispirtu tal-Alla jamdek bin-nar tiegħu. Itlob il-mulej biex jamdek bin-nar tiegħu il-lejla. Jekk hemm idoli f'qalbek. Statwi huma idoli wkoll, imma mhux għal dawk qed ngħid. Idoli number one tal-jien, x'naħseb jien, x'idilli jien, l-opinjoni tiegħi. Idolu kbir.
Rababa katarababa shiti kata. Rokata la mandiria so. Koroba sikitai. Jesus, sabrea bokoto sata. تكلم المولى. Talk to the Lord right now. Be honest. Don't play games tonight. Rabakati sikata la borobosota. Sobra mama katara de minamoso tolo baraya si. Jesus sikatria bosso. Holy Spirit, take over. Hallelujah, rababa. Pray. Sharababa soto robokata la babaria sita. Talk to the Lord right now. Talk to the Lord right now. Shobro kata la baria basoto robo shindalai. Sobro kata la basikita la barabokoto. Shirababa kata. Jesus, sire balamondo. Kata la barabokoto sakata. Priakata, yakindi di scenna allo Spirito Santo. Anarta love, you're hungry for the fire of God. Right now, humble yourself. Umilia lilek nifsek. Set yourself aside to God. Set yourself apart. Warrap lilek nifsek almulay. Set yourself to God right now. Sobro katala barababa katala miaroso. Karadabamana soto robosata. Kirababa broko torobosi katalamai. Jesus. Jesus. Korodobosi katalamai. Hallelujah. Glory to your name, O God. الشنع الملاي فين انتي؟ Immagina li kieku lejla kien l-aħħar lejla ġalla ti preparak biex tidħol fis-stalna tiegħu. Many are still posing like prostitutes on sale on Facebook. I've been the judge, I've been the one assuming that I know what's best. Sobra kata sikita la barabosso. Koro da basikata la barabossota. Jesus. Sought my own justice, said in my heart, I'll do it my way instead. Hallelujah. Checkjaw il-WhatsApp ahwa. Father, Koro da basikata. Oh, hallelujah, Lord, we want your fire. We want your fire in our hearts. Lord, I am Mulay rido nar tiegħek f'qalbna mulay. back to simply Lorra kata sita kamando robosa. you are enough. Sababa brokoto robo shindalai. Holy Jesus. I've trusted the giver Sabra kotobo olilo. and the giver. Tried to Brakata dabo we diskalebatilkom arawa. Full I'm WhatsApp. sorry, Soba babarakata la barobosota. I'm sorry. Jesus. Hallelujah. The time Talk to the Lord where you are. held on too long to things that belong in your Jesus, Jesus. I'm sorry, If there's any unforgiveness in your heart, Father, I'm sorry. ask the Lord right now to forgive you. اطلب الله لسه استاذ بيش يغفر لك. See, Lord, I am running back to Jesus. simplicity. Hallelujah. تكلم مع الملاي where you are. Lord, whatever is not of you, uproot it from our heart. ده كله اللي مش جاي منك عقلهم من جو قلبي. Lord, I am running Jesus.
Shata mala baba barakata. Tinqalax minn hawnhekk. U mbagħad terġa' tmur lura lejn il-ħmieġ. U lejn l-istess attitudni. Don't get up from this place and then go back to your filth and the dirt. Għamlu li diska li battilkom aħwassa, please. Sobra katala baraboshita. Pray now, Holy Ghost. Jekk hawn xi ħadd jixtieq jiġi magħmed bil-Spiritu Santu bil-lingwi, bin-nar tal-Ispiritu Santu għal idejk issa stess. Halleluja. Grazzi mulej. He will not turn you down tonight. You run to the Lord. Don't look around. Korrota bassakata. Sit on your lap. Jesus. Come to Jesus right now. Halleluja. Ħanitlob għalikom. Jekk hawn xi ħadd illejla jgħidli pastor, irid nagħti ħajti lil Ġesu illejla. Ma rridx nilab ma' ruħi. I don't want to play games with my soul. Hallelujah. Koroshita babasi kandala yaboko. Jesus. Intercede for your brothers and sisters. Come forward, come. Come forward, come. Come on forward on your knees. I'm going to pray for the fire of God to fall upon each one of us. ħanitlob in-nar tal-Ispiritu Santu biex jinżel fuq kull wieħed minna. You don't need to look at me. Don't look at me. Close your eyes. Let the Holy Spirit sanctify you. Let the Holy Spirit burn in you. And may the Holy Spirit with fire come upon you right now. Today I decree that every sickness and disease, every curse that was sent against your life be broken now. In the mighty name of Jesus. Kull saħta li ġiet mibawta kontra tijak. Kull il-sin li ġi misqar kontra tijak. Make sure. Some of you, the Lord is saying to you, let go now. Let go now. Let me deal with it. Shabrokatasi. Sibtu għeli dik id-diska? Sobrata katala barabosso. Hallelujah. Let your fire fall on me. Let your fire fall on me. Let your burn inside. Let it burn inside. Holy Spirit, give us hunger. Spiritu Santo atina ġuħ. Holy Spirit, give us a genuine heart after you. Atina qalb ġenwin għalik, Lord. For there is nothing hidden from your side, O God. Mem xej moħbi minn qoddimek għajnejk mulej. Ollilu. Is unknown. I face the power of sin on my own. Ollilu. I did not know of a place I could go where I could find a way Jesus. to heal my wounded soul. It's your time right now to ask God for mercy on you. Itlob issa stess għal-mulej għanina. He said that I could come into His presence without fear, into the holy place where His mercy hovers near. I'm running, Come running, I'm running to the mercy seat. where Jesus is calling. He said His grace will cover His grace will cover me. It will flow freely. It will provide the healing. I'm running to the mercy seat. Jesus. Close your eyes. Running to What is it that the Lord is asking to do tonight? To lay down on the altar. Xek jitlob minnek il-lejla l-mulej biex foċi fuq l-artal. Now I don't want any one of you to feel condemned, okay? Because I realize that there are situations. But some of you did not even turn up one day
during the times of fasting and prayer. Xud minnkom laqqas ġejtu ġurnata waħda fit-talb u s-sawm. I want to encourage you, please, out of love, I tell you. There's something big that God is preparing. Hemm xi ħaġa kbira li Alla tipprepara. And we want more. I want more. But also God wants more. Anke Alla jrid iktar. God wants more of me. He wants more of the church. Too many distractions. ħafna distrazzjonijiet. Lord, help us from distractions from the enemy. Ejna mulej minn distractions li ġibladu mulej. Come running. Come running to the mercy seat where Jesus is calling. His grace will bring a covering. His love is Jesus. Sorakata. Come running to the mercy seat. Jesus. Father God, Baba Soto. Sorra Baba Bakasha. Hemm ġud minnkom li għandkom bżonn tmorru ta' irdu xi affarijiet li qed id-dar tagħkom. Tidu ta' irduhom neħħuhom. Some of you need to get rid of certain things in your life, in your home. Jesus. Hallelujah. I'm running to. Yes, Lord. Koroshida babra baba basakata. Sora mama mandara baba baso. I want to say this prayer for someone who needs to be saved. Għal dawk li intom tixuq tagħtu ħajtkom il-mulej lejla. If you want to give your life to the Lord right now, Bashilo ħarira ħanitlob. I face the power of sin on my own. I did not know of a place Media. I could go where I could find a way to heal my wounded soul. He said that I could come into Jesus. His presence when Kurata babra babasika. into the holy place. Talk to the where Lord. His mercy hovers near. Media tilkom biex baxxu daqsxejn. I'm running, I'm running, I'm Sobra katila running barado to the mercy seat koturusa. where Jesus is calling. He said His grace will cover me, His blood will flow freely. I'm gonna say this prayer right now tonight. It will provide the healing. I'm running to I want you to say this prayer with me. Għajdu dit-talba ma'akom rajja. I'm running Mr. the Adis. mercy seat. Irrit in-nar tijak mulej. Irrit in-nar tal-Ispiritu Santu jaqbad fija. Għamel minni mulej fjamma tan-nar għaddis tijak. Father, I come to you. I ask you, let your fire burn in me. I don't want to justify any wrong. They never come true. I want to burn with fire for you. Some mercy for you. Jesus, He said that you reign supremely in my life. Gesù regna mod suprem ħajti.
confess you as my Lord and my Savior. Isaac muli para muli sa Panginoon. Brothers and sisters, what would you do if you saw people going to Our hearts cannot remain the same. God is purifying His bride. Allah might share it. So make sure that you are. God does not want to destroy His own church. Those of you who are praying, pursue Sokarata Mishikita. Those of you who are desiring to be filled with the fire of the Holy Spirit right now, say this prayer with me. Ay, dito talba mi ay kolla intom tidu na talla yinzal fuq. Illu Ġesu għammidni b'nar ġdid għad-dix tiegħek. Jesus, baptize me with fresh fire. It comes from you, Lord. I'm asking you this from my heart. And nitlob din min għandek mala min qalbi. Jesus, today, let the fires of Pentecost come upon my life. I believe you're preparing something big, Lord. And I want to be part of it. Nemmen mula li inta tipprepara xi ħaġa kbira. U jiena rrid inkun parti minna. Don't skip me, Lord. Ta' business. I bless those who have hurt me, insulted me, falsely accused me, sinned against me. I bless them and I forgive them. Imbirek mula naħfen minn qalbi l-dawk li weġġawni, insultawni, ħaduwa kontra tijaj. Dawk li akkużawni fals mula ħamġuni, naħfrilhom imberikom mula Ġesu. Nar għaddista Spiritu Santu. Għamel dak li ħadd iktar ma jista' jagħmel. Holy fire of God. Do what no one else can do. Do what you alone can do. Holy fire. Abba Father. Thank you for your love that burns for us. Grazie Spiritu Santo. Jesus. In the mighty name of Jesus, those of you who are hungering for the fire of God right now,